Maju dia. Ayo kita ikutin. Mungkin 2 menit nih. Maju dia. Ayo kita ikutin. Ayo. Ondel-ondelnya warna hitam guys. Ondel-ondelnya masih cakep banget guys. Iya, kumisnya tebal betul. Iya, baplang. Kayak mengalan. Mengalan. Ini lakinya Inul Daratista. Betul, iya bener. Tapi dia udah dicukur sekarang. Oh, dicukur. Ya. Tahu aja kamu. Iya. Oke guys, sampai situ dulu. Ya Allah, dia dada guys. Jangan di skip tuh, jangan lu. Kita lihat ada apa? Kuda lumping. Ini lumping.